uma ngabe kuwukuthi unesifiso sokuzazi kabanzi ama-energies akho, i-life rule, your profile, personality, okucashile ngawo ukwaziyo nongakwazi ngokwe-human design, ungayibhukha i-chart reading le-link le ela, ngoba leyo service yokuthi ukhulume nami kanje kwi-video call through human design isiya ngasekupheleni sesizo-employa indaba ka-online manje. Angithi technology kunezinto ekwazi ukuzenza kangcono ukudlula thina. Ngizothola ukuthi mina njengo-Changes Akasha kunento engifuna ukuyichaza kahle uyizwe wena, kodwa awuyizwa kahle ngendlela yokuthi mina indlela engiyibeka ngayo. So ngenze ngokusemandleni nami ukuthi uchazeleke ngendlela e-advanced ozokwazi ukuthi uyi-understand, but if kuwukuthi-ke you want to interact with me in the meantime lingakayi i-service ingakayi online, hayi unga-interact nami, ungayibhukha i-chart reading yakho ngale link ekhona la, noma-ke i-spiritual abundance consultation. Ngithiwa yizo lona ngoba izinto kubalulekile sizi-automate, ungalokhu ubhukha ulinda. Okwamanje usabhukha ulinde isikhathi sakho, so-ke ungabhukha okwamanje. See you there.